atari kuvugwaho na benshi ariko y'ukuri utugara dukomeje kuja mu kaminjiro gakomeye ariko tutarayinjiramo bwana munyamakuru reka duhite tubwira abantu amakuru ejo indege yiriwe izenguruka indege zibiri za rekopiteri hariya mu Minembwe bwana munyamakuru zirazenguruka kuzukuri twagerageje kuvugana na bamwe bari mu Minembwe na AFCM 23 ikaba yahakandagije ibirenge bwana munyamakuru andi makuru nuko Mwenga nayo ubu twatuvugana Mwenga yabaye tombe ubu twatuvugana abazalendo ngo babakizwa babahunga ngo ko barakizwa n'amaguru ati sasa rero abacu bararya bagahaga ubwo ngo ningabo za FCM 23 ngo nahibo ngo ntibakibahagaburira ngo bahage twongeye kuba ikaze mwese abakunzi ba Joshua Entertainment na Rugenza TV aho muherereye hose mudukurikira reka tubiyegereza muri aya makuru turi tariki 21 z'ukwezi kwa 11 2025 reka mwese rero tubaramutse abandi tubirizeho bitewe naho muherereye udukurikira turabizi yuko muri hatandukanye reka dushimire abantu bose bamaze gukora subscribe kuri aya channel muri abafatanya bikorwa bacu beza niyo mpamvu duhora tubashimira umunsi ku wundi reka kandi dusabe nawe utarakora subscribe ko wayikora kugira ngo dukomeze tubane nawe ibisanzwe rero turi kumwe na Rugenza reka mwiyegereza hanyuma twinjira mu makuru yacu y'uno munsi kaze Rugenza urakoze cyane bwana munyamakuru Joshua Entertainment kwikaze udahwema kutugaragariza uruta kwisi umushitsi ntirwarugwa urakoze cyane Rugenza reka duhite twinjira mu makuru yacu tudatindiye abakunzi bacu nkuko twabibemereye kuri uno munsi rero kandi bidasubirwaho byemejwe yuko Lieutenant General Pacifique Masunzu ufungiwe hariya Kinshasa yasimbuwe mu mirimo yiwe yo kuyobora 3e zone de défense akaba yasimbuwe rero bidasubirwaho bivuze yuko yatswe imirimo yiwe kugeza ubu ngubu rero n'ubundi tukaba dutegereje ibyo rubanza cyangwa se ibyo rukiko ijo ruzamwa kindi urakoze cyane bwana munyamakuru ayo ni amakuru y'ukuri ngenderwaho kandi tuza no kuvugaho atari kuvugwaho na benshi ariko y'ukuri utugara dukomeje kuja mu kaminjiro gakomeye ariko tutarayinjiramo bwana munyamakuru reka duhite tubwira abantu amakuru ejo indege yiriwe izenguruka indege zibiri za rekopiteri hariya mu Minembwe bwana munyamakuru zirazenguruka kuzukuri twagerageje kuvugana na bamwe bari mu Minembwe baratubwira ngo izo ndege nukwirirwa zifotora ko zarimo zifotora aho wenda zizobona uko zigenda zitera amabomba ariko turagira ngo tubabwire ko ndaco bazogira bwana munyamakuru uzanga byakunda ndaco bazagiraho tutarayavaho uhereye mu Rugezi ukagera mu Rurambo biriwa mahoro na mahoro rwose mu Minembwe na mahoro hariya mu Minembwe centre ndavuga iyo tuvuga mu Minembwe niyo capitale y'Imurenge abaturage bameze neza barashima Imana ukomeje no muco hagati hariya mu Mikenke n'ubundi abaturage nabo biriwe neza ariko ubu twatuvugana umwanzi yakubise iponjo hariya mu Marunde ingabo z'abarundi ingabo za FDLR ingabo za FARDC ndetse n'abazalendo ababemba bapfurero n'abanyindu naho bahakubise ikambi ikomeye ikase cyanga bahashize eta yabo ya gisirikare ngo aho bagiye guhangana n'umwanzi bise amadubu y'Umurenge se cyanga intare za Sarambwe cyanga se twigwaneho y'Umurenge kuzukuri ayo niyo makuru ahavugwa hariya umwanzi tujuru n'ubundi aracari hariya kuri point 0 umwanzi n'ubundi ari aho bita hariya kwa Murima
aho hose hari umwanzi mwinshi cyane, hariya mu bibogobogo hari umwanzi mwinshi cyane. Abo bose ndetse n'umujenerale wari ubatwaye uwo bita Civil ari hariya n'ubundi ni wategerereje ngo yiteze ko ngo azomwera ngo byanga byakunda ngo icyayi vuba ngo mu mikenge ndetse no mu minembwe bwana munyamakuru. aho karibesha cyane. Bari hariya rwose kuri za Mugono ni benshi cyane ngo aho bategereje ko n'ubundi ngo bazinjira mu minembwe byanga byakunda. Twavuganye n'umwana ejo mu ijoro aratubwira ati n'ubu ngubu ntituryamye kubera ukuntu twiteze umwanzi, ati twiteze kuzo mu disciplina no kumucaginga mu buryo bwose bufatika. Ariko kandi dusaba n'ubundi abari mahanga bose kwamagana bivuye inyuma leta y'u Burundi bwana munyamakuru, abari muri Amerika, abari muri Canada, abari muri Australia, abari mu Bwongereza, abari muri za Pays-Bas, abari muri Asia Europe, abari muri East African Community, duhagurukane niyonka twamagane leta y'u Burundi kubera kuko batusobanurire niba twatikanyije nabo, badusobanurire niba leta y'u Burundi iki dushakaho tukimenye, nibikeneye ko tubaho agace kamusibye ko izo n'indoto zakumanywa turi iwacu, baduha amahoro bagumi wabo natwe tugumi wacu. Iyo aba barimo batubwira ati ahubwo nti tubakeneye abari Burundi muzamuke musubire iwanyu, twabyemera kuvuga ngo bo badusange ngo baje kudukurira abaturage bari mu byabo. Akana gasuzuguro kibihe kandi bwana munyamakuru. Yes, tumaze iminsi tubibabwira ko ibi rwose tubyamaganye twivuye inyuma, ndetse reka twibutse gusa abantu bari hano muri Kenya ko n'ubundi urwo rugendo cyangwa se urwo rugamba narwo rukomeje ku munsi wo kuwa mbere, aribwo ateganyijwe urugendo rwo kwamagana abarundi cyangwa se abasirikare b'abarundi bari muri kiriya ciwacu, ubwo ndavuga kiri kariya karere k'Imurenge. Ubwo tuzafata urugendo mu bantu bose batuye hano Nairobi bavuye mu duce dutandukanye duhurira hariya kuri ambasade y'u Burundi. Kuwa mbere rero twese tuzahurire kuri ambasade y'Abarundi, aho tuzaba turi kwamagana abasirikare b'Abarundi bari muri iriya misozi aho bari kuduhekura banyaga n'ibyacu. Nuko twakomeza rero n'ubundi wasubira kuri ya nkuru ya Lieutenant General Pacifique Massunzu. Plusieurs activités en compagnie du général-major Niembo Abdallah Bat, commandant intérimaire de la 3e zone de défense. Le lieutenant-général Banzami Lamboué Jules a commencé la journée de mardi 18 novembre 2025 par la visite du concierge Ketele. Sur place, il a donné des instructions pour la bonne organisation et le bon fonctionnement de la 3e base logistique de la zone de défense. Il en a profité pour s'entretenir avec les militaires blessés de guerre pour les rassurer des mesures prises pour leur prise en charge correcte et effective. Est-ce que mon téléphone a posé la namolongo la bilan? Les hommes ont été ngayo nguko aya namwe mu makuru yatugezeho yizewe ko abonye umuramplasa twari twanabivuzeho nuko bidasubirwaho uwo bita Niembo Abdallah niwe wasimbuye Pacifique Massunzu wahoze ari Lieutenant General wa 3e zone de défense wakoreraga hariya n'ubundi aho bita Igisangani. Utwatuvugana rero akaba afunzwe afungiwe hariya muri Demiape vuba cyane, ikibanza cyagishakishwa cyo kwerekeza n'ubundi aho bita muri Ndoro bwana munyamakuru. Rero bidasubirwaho Pacifique Massunzu ubu ngubu rwose yasimbuwe bidasubirwaho, yasimbuwe n'ubundi na General Major uwo bita Niembo Abdallah, ubu niwe wasimbuye Pacifique Massunzu, ubu akaba yabaye tombe kimwe n'abandi bose. Bwana munyamakuru hari amakuru tutaramujaho avugwa ko ngo abagenerali bagiye kuja za Ndoro bafunzwe
n'abajenerali 21. Abajenerali bagera kuri 21 nibo bagiye kumanuka cyangwa se nibo bari gukekwaho ibyaha. Babiri muri bo bakaba byarabahamye, ariko abo bandi bose nabo bakaba bagiye gufungwa, nabo bari gukurikiranwaho bidasubirwaho. Yego. Andi makuru rero reka duhita tunyarukira n'ubundi aho bita Shabunda, nguko twicara tubageza amakuru 5 kuri 5. Shabunda naho biravugwa ko AFC M23 ubu twatuvugana yakandagije ibirenge naho bita Kilungutwe, nayo ikaba yabaye tombe na ubu ikabiri sous contrôle na Lio de Salambwe. Aho ngaho nibo bari occupé par aussi ari naho bita ngo ni Funga, Mulanga na Kabanza etc. n'ahandi hose hari progresse. Ubu twatuvugana AFC M23 ikaba yahakandagije ibirenge bwana munyamakuru. Andi makuru nuko Mwenga nayo ubu twatuvugana Mwenga yabaye tombe. Ubu twatuvugana abazalendo ngo babakizwa babahunga ngo ko barakizwa n'amaguru. Ati sasa rero abacu bararya bagahaga, ubwo ngo ni ingabo za AFC M23 ngo nayibo ngo ntibakibagaburira ngo bahage. Ni bimwe rero ti muri bimwe biha bituma batarwana neza n'inzara irimo. Ngira ngo bakaba baranabongejeho umushahara. Urumva wakwibaza tese aho barekuye hose cyangwa se aho batsinzwe cyari kibazo cy'inzara cyangwa n'ikibazo cy'urusasa. Ni mechanisme de défense. Urabona leta ni kwa kundi hari umushumwe yigeze kudukoresha ikosa ngo amare yaravuye i Bukavu sibi by'abantu nyine ruguru, ngo amare yitwaga ngo ni Juste naho yari amakipe agiye guhura akomeye. Ikipe imwe yarivuye hariya muco hagati, indi kipe yarivuye mu Minembwe. Nari kuri tere mbaye mbireba yamavuga ngo azigufata mu minota ngaye ngo baje gukubita guki igitego cya mbere kiba kimuciye mu kwaha kirinjiye. Yamavuga yarimo igikinyamure ngo gufata gusa ngo ndabizi usibye yuko ngo sinzi ukwilampa. Ubwo ngubwo bamukubise cyo mu maguru kiba kirinjiye. Gufata ndabizi kwilampa nibyo nshoboye, ariko ibyo kurya mu murambo simbishoboye. Babakubise ikindi cyo kurya babwisa mwitoni bica mu kwa. Abahungu b'abanyamurenge barabwatatse aho barakubita bari bishe. Uratutsindishije obeje nivyo vyibi mechanisme de défense. Leta ya Kinshasa ngo yongejwe umusara abasirikare ngo kugira ngo barwane ngo nimbaraga ngo ntibongere gufata ngo duce ngo bari mu gufatwa ngo buri munsi. Ati none tubongeje umusara 20% kuyo bahembwaga kugira ngo bigarurire n'uduce AFC M23 ngo yafashe bwana munyamakuru. Urumva ni ibintu rwose bibabashe. Idoha naho reka duhite tuwanyarukira bwana munyamakuru. Amakuru yatugezeho nuko AFC M23 uwo bita Lawrence Kanyuka yarayabwiye abazalendo ngo baze bage ngo basabe imbabazi ngo babemerere ngo nibatemera ngo byanga byakunda ngo bazabakora. Reka tubumvise nawe ayo makuru nono yavuze mu Giswahili kuko yarimo babwira. Tunaita bandugu wetu wazalendo, tunabambia hapa kuisha sign kudoa ako kata inasewa sasa sie AFC M23 na regime ya Kinshasa tutafanya demobilisation ya bagroupe armé locaux na groupes armés étrangers. So bakuye nyumbani Tshisekedi anabadanganya kaza zamani, anabauisha, anabapatia silaha, sasa anabaacha kupori, hakuna chakula,
baba yenu bazazi yenu biko na Ungoya nukuye. Asante sana. Aya namwe nubundi muyo Lawrence Kanyuka yivugiye wenyine ababwira ngo mwebwe mwabazalendo mwe ati Gisegeti yari yarabashutse abaheza imbunde zikomeye ngo murwane ati murangije arabicisha kubusa ati munama no mu masezerano basinyari Doha ngo iyo bita ngo ni +4 ngo nuko abazalendo ngo bagomba kubasensibiliza ngo bakagaruka ngo bafatikanije ngo na leta ya Kinshasa ngo batagarutse ngo bazobagarurisha umututu ati barabwira nubundi ngo abari Shabunda bari Buvira bari muri Nord Kivu bari muri Sud Kivu ndetse ngo nabari za Masisi ngo bagaruke ngo baze bafatikanye ngo kubaka Kongo ngo nibatanabikunda ngo bakoze amasezerano no kuvuga ngo babake imbunde ngo babake ibikoresho byose bya gisirikare ngo kubera kuko ngo uwabibahaye Gisegeti ngo yarabashutse ngayo nguko bwana munyamakuru ayo niyo makuru ari kuvugwa hariya andi makuru nubundi twagenda tubumvisa ayo nubundi abazalendo bonyine babivugira. Nataka niwaambie kama tuko na probleme très sérieux. Mwenga vita inaingia Walungo, linyi ya Urinyi kule kwenye walipigwa Wanyarwanda wanataka ingia kwenda Minembwe. Sasa bandugu, siaongea kama hii grupu yetu ya wazalendo na nashukuru ukiana maniji yaka. Niko na kwa na habari mingi sipende kusema. Kwa mingi nasema kasema kwenyewe hamina verite. Nataka niwaambie kama tuko na shida. Na tuangalie mzuri. Eske dimwe huyu generale halitumwa hapa Uvira wa operation ya side na Nord Kivu. Eske ni kweli huu Chirimwami kama njoo Chirimwami kama njoo nani bandugu? Vita inaingia Mwenga saa hii. Fadi sona kimbia. Wanakimbia flow. Wanapigana tuwimbi, wanapigana wapi kila njia yote papa, fuata audio yote, matumia bandugu yangu. Tunasema mu wazalendo tuseme kweli na watumie audio niko nalia. Si très dossier. Trop dossier. Na hii ni maafari yenyewe unapitika pale. Kuna eske tuko mpei? Eske hii gouvernement kwa hatuwezi kama muri yeye tukamate kwetu eske tukamate yetu tutangaze tu republike huku. Unisamehe. Mwari mwayo. Hatuwezi kamata eske tukamate mahoro ndawe yabakuye. Tuachane wale watu tupigana Banyarwanda, tukamate yetu pei na sio tutangaze yetu eta huku. Parce que watu wanatutumia huko wote Banyarwanda, tutangaze yetu eta huku. Tujitie pamoja si wazalendo, on proclame notre état. Wasikamate Mwenga, Shabunda na Ofisi na Uvira. Tangaze yetu état. On termine avec ces gens de l'Ouest. Papa, unisamehe sana tukanyasema na uchungu. Ngo bakore byabo. Bana ni kweli kabisa wanapiga huko leo. Ni leo ndio kimbili tena hii jioni. Ubu twatuvugana rero bwana munyamakuru nuko nubundi aho biti Mwenga hakaba naho hafashwe nari za Tuwimbi muri territoire nubundi za Walungu kazamuka aho hose AFC M23 niyo ihakabye bwana munyamakuru. Ngayo nguko andi makuru turagenda tuyabakurikirana 5 kuri 5 tubasaba ngira ngo mukomeze urushinge rwanyu rugume kuri Joshua Entertainment na Rugenza TV. Tubibutse ko rero ari kubuhanga bw'ivyuma n'umuhanga bigatinda cyane ni Joshua Entertainment. Mwabonaga kuri mikrofone yari Rugenza TV. Amadou w'Imurenge. Intare za salamu.